Aw, abi na mong dako. 150 ra di ay. 200 na lang na namo. Bitaw sir, para makakwarta mong dako ba? Kani may pasayro, pre. Ay, sir, day, atong plite, be. Teka, rin lang day ha. Ihap ta, day. 1, 2, 3. Pre, sige na lang tagbalik-balik kung pamasayroan ni ba, wag yapon ta na sinso. Panganak mo tang pobre pre. Manikamot lang kita. Okay ra untag impas natin mga motor. Utang pa jud. Di abot ka motor og di ta mangutang pre. Mao lagi pre, action og kawik na akong battery ba. Makagana lagi ta karong adlaw. Kundi mo daw lang di malas. Ako pre, okay na ako makapalit kog bugas. Kini ako pre panghaplas. Ampi lang kita pre nga atong motor di magasgas. Katula pre di ka ni tipdas. Dali ray tambalan na pre, haplasi og gas. Kuan na magunay pre. Kanang bugas. Day, layo pa kayo itong ato ba niya. Huwag yun tayo plite. Lain po kayo, mangutang ka diri no. Saan man tanilay no? Day, unsa may maayo nga diskarte. Ay tama, kabalon ako. Managan ta, kaisa ra bitaw ni. Ano sayro mo? Ay oh, salamat pre. May pasayro pre. Oy pre, duha ka bok pre, tagsaan ta. Ay mo ani pre, kalenda ko kaning gamay. Bisag asa na pre, basta pasayro. Musugot mo sir nga, pakyaon mo na mo. Bitaw, sir, para dili mo alkansi. Isa-isa, bitaw mo. Pakyaw na do, sugot ka? Kana, kay dako pliti. Pilay pa ngayon ninyo pakyaw sir. O ma'am, 150 ang ulo. Parehara may 150. Aw, abi na mong dako. 150 ra di ay. 200 na lang na namo. Bitaw sir, para makakwarta mong dako ba? Kani may pasayro pre. Punta na pre. Tara. Ay, may abot ko niya. 1, 2, 3, dagan. Matik day. Tara dam. Ay, salamat, abot na yun. Dari lang mi sir. Salamat kayo, sir. Day, atong plite, be. Teka, rin lang day ha. Ihap ta, day. 1, 2, 3.